Rita, songon na horak semara, setuju Rita. Martabat Meta, kita sambut Pak Bupati. Bapak Bupati kami undang dengan hormat. Horas, horas. Maulati tabuji tuata ala toktong di bagasan na ipasok kita sa bitikion. Dia kadamang do dainang macay las rohanami las rohanta di perpunguat tahun ala beri kami kisar minardo hamu mencapkon aroronami. Isodo kami rap dohan nami wakilta amata wakil ketua DPRD amata Otto Simajuta martoba cerita di sini disodo amata Helman Silitonga saranai dang rodopet deh oh disodo amata Ronald Simajuta nah tuluon daksala bilit tidak macailas rohata ala memang saruba do upatita do pamarentata na puro rakyat na ulong mangalian roha tu rayakna ala ni mauliate man dinasida disodo kami asisten para kepala dinas sudi songoniak ka pengusaha amar pungu isonoaing aparak ni kantor bupati dengan pindah kantor bupati noaing tu si Bahutaron dari Mauliate mah di Amang Pendeta tokoh masyarakat sudi kepala desa dan lobi kepala desa naonom Mauliate mah di perpunguatan di pasar tamu boras pir tuhami sok songoni ulus nakin songodalan ni tangyap tatu amata nomor 2 di bata ang giat kami di pergugui makubasi akan narikot di Bonapasugiton secara khusus di Kecamatan Sipahutaron alani Mauliate mah di Akadamang Dohok Dainang adorang sautorso kami padohan nami ubay majo sa ayat lagu Duhita musik.
Marente bemo sewu batita mololam sedehida. Adira jala ido dihirim perbueni ulau tau. Naing manian mersada hitabe saunari nang tuakatik kina nang ro. Malani martoba matukai. Ala holan di bagasan sadani roha do hita boy mabangun bola pasugiton. Unang arong beak kabar bola-bolatan, unang arong beak kabar guturan. Sada, somodeyo naik, asa unang berdua, somodeyo tua. Molong asa dah hita saunari, dua katik kena naing roh, lam sada bahita. Lam hicat hita, mula-ula. Tang holan berseribu-ribu somoni hita. Alain kunadongdo perbuini perpunguat tau. Alanima dia kadamang doh dainang mauliate ma. On bona basugiton kecamatan Sipahutaron. Pasu-pasu doon di pasahat tuhat tatuhida. Puasa ala macai subur jalan napu akka ledak. Udok jut orang tapatik kopi silalabi ay tutubu namay. Matang digergawi mana busan gijang, mana busan turu. Dua silokan, dabu belum terkau, dabu umina, setu. Tak kubodo yuta tahun dari hamia serong dobe akka ama, nama bolok kutiki. Mulai malu satu bolari, orang di kulit dua. Kalian bersibau taruh tangan orang benang aja. Kismani waktu itu adalah buah hewing gue kaman itu boy do tulabo boy alay na itu saya mula-ula terpotari boy matlo sakalas dua galas bugi kalau nak sampai meru kemudian nak pinatay itu dong na boy mapamukita monosaw hita sa diri ikaw kita aming pamareta orang nama murubi itu memfasilitasi perlu dihita irigasi perlu dihita bibit perlu dihita jetor traktor urusan kami mai jala ido amin nak seturu tugija nak ingai bedo na dua-dua odo si usaha orang nang kuino lebero pasaron soina marwanyo buta ay beringgan pamar ngada beringgan ni ay seduluhan mudah-mudahan manot lampinggano udang bunabui bainota mulu sedehi dah ay dia mang tanakaro cecono king dia 50 meter surat tertulis BPK jarak 50 meter per BPK tahu BPK BPK karo berarti dia bari ala ko malapangka kita ina uingok may guna basugit nami paulang bipanggang gebes bimo tuhurot to kalaki makmur ala di parasi yang tinggi
Suku menuguti sohe robe miak makan yang kuala kok ngai tule dan do tubelia. Ama tuhuk sakulo. Ina huti hiramon korhat tule dan do tubelia. Kita bau nang bija monom tapi itu jam 10 dilapon yaman ya robe opung isya. Nangadong na boy mabengu kita molosohi dasar diri. Alani akadamang do day nang pos doro aku di perpumuat tau ikon lang hicas kita anon mula-ula. Di damang do day nang AUP kesempatan non do nang kuno mauliate. Ala di pesta demokrasi nasalpu. Torobdo budangko hamu manangyakom mendukung kami bahkan menuduh kami di pilkada nasalpu. Alani gabi boy kami menguduti pangkubasion nami tu periode na berdua hono. Mauliate mak yang kadamang dohok daina. Tahun pe adong ko dua pesta demokrasi pemilihan gubernur tanggal 7 Maret. Asa sudehi tarotu TPS menggunakan hak pilihta. Manangisi be nairohan taiman. Dari songoni pilkada kabupaten pemilihan bupati bulan September ron. Sotung sebab yang kadamang dok denang sotung ala ni pilkada kita masih ososan. Tahu. Beda pendapat, beda politik, beda pilihan akan wajar. Alai tamat perbedaan bisa ada kekuatan. Lau membangun Bonapasok itu. Lau membangun kecamatan Sipahutaro. So tungalani pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, gabianok kita masih ososan. Idoi sarana mekanisme doi ikonadong sisongoni. Alai yakadamang do daina manak kita nang sugut haduan manang naisibi dabili ma napuro rakyat, napuro partani, napuro tu pendidikan, napuro tu kesehatan, na ulo mga rohana tu rakyat na takas ma daida takas tabereng jadaong na molo hita molo adong mapatbait janji-janji una molo hita molo adong dilian sesuatu ayono dohamnya kacalono olo dilian sembako olo dilian ampolo dah molo olo racalo bupati mabecongoni ang boylang natohobi alana berjolo do usaha hon neo paulap kon harudian nai tinggal horon na do hita rayak no jala noaeng tangadong be aka abad-abad baik tu menteri, tu gubernur, tu bupati molo salah, molo korupsi kaku alani iko kita no mencegah iko kita no mengebati calon pemimpin unang gabi koruptor unang gabi korupsi doka tinggi dan engro alani pos loro aku yang kadamang dohok daina apalagi kita aka anak ni raja boru ni raja naso olo manggaris hak ajasina molo ada pesongoni di luar ni ala kamai ala yang buri kita ma memilih nadi rohan taima nagabi boy membangun bona baso gitu aja bangda songoni pagi dua tanak kining perjolo ngaro guru kepala mengido arong persikolan dari guru kepala Osmar Roham tak kuboto SDP gay natin kabature be persikolani ngay sonnoeng dongatang kota DPRD dulu halak sok songone cetor dilo de ang bubuin net tursulima de of suga dia rong dia puaso jadi mau cetor jadi mai apa dia alayo pertangga jojoran tanya kok kamu watita dotami DPRD mudah-mudahan boy itu dibantu lusan non sudi bangi 2 tahun alai molutuk pesuboy sudi molutuk pesuboy sudi desa sadabe desa hen traktoron minimal anggona onomon kuliah kami bi atira bertobat mencoba baik kamu mah proposal muna ngasih saya proposal ini alai ji toron ono do soli ka udi kota uenak ka udi itu untung duluan ola ketua mamakai na ile nak kota oh untuk songoni udah
lau disulino suli anggota. Jadi linggamma peliharamuan non molodung upasa tami alai janon nami do akan arikop dihita. Nah, jadi songonima di berpunguata kau lihat ma saya dipatulus Tuhan ma akan atasak kabirobe tok ketiki dan engro. Horas.